Zdravo, ja sam Aleksandra, dobrodošli u novi video i u moj neuredni podrum, odnosno radionicu. U ovim kadrovima možete vidjeti kako izgleda kada nekoliko mjeseci samo odlažemo stvari, ne vodeći računa o tome gdje šta treba da se vrati. Vremenom se dosta toga bespotrebno nakupi i na kraju dođete do toga da nemate slobodnu površinu na koju možete nešto da odložite. Kako je vreme da se u podrumu realizuju novi radovi, bilo je jasno da ovaj deo prostora prvo moram da sredim. Odlučila sam da danas preuredim deo u kome odlažem farbe za zidove, farbe za drvo i ostale potrepštine koje koristim u svojim projektima. Prvi korak bio je da potpuno oslobodim komodu na kojoj se nalazi ostaci farbi, razne kutije koje čuvam za kasnije pranje četki ili odlaganje ostataka boje i slične stvari koje se vrlo lako nagomilaju. U ovoj niši iznad komode, koja ima luk iznad, odlučila sam da napravim jednostavnu policu. Ova niša je duboka 40 cm, pa sam odlučila da isečem i nosače za police iste dužine. Koristila sam štaflu dimenzije 5x8 cm koju sam isekla na 4 komada dužine 40 cm. I ovi komadi će služiti kao nosači police. Na svakom komadu obeležila sam 10 cm od bočnih ivica i sredinu debljine letve i zatim sam na tim mestima izbušila rupe burgijom za drvo prečnika 6 mm. Nakon toga sam štafle prislanjala na prethodno obeležena mesta na zidu i kroz postojeće otvore obeležila burgijom gdje treba da probušim rupe u zidu, koristeći zatim hiltovku. Za pričvršćivanje sam koristila turbo šarafe koji se inače koriste za montažu PVC prozora bez upotrebe tiplova. Imala sam ih kao ostatak sa ranijeg projekta pa sam odlučila da ih iskoristim i pokazalo se da su sasvim dobro rješenje za ovu namenu. Kada su sva 4 nosača, odnosno štafle, bile pričvršćene na zid, prešla sam na sečenje daske koja će se osloniti na njih i tako formirati policu. Širina ovog prostora je 168 cm, tako da sam sekla po 2 daske na datu dužinu i tako dobila policu dubine 40 cm. Za sečenje daski sam koristila ubodnu testeru. Ovo je zaista jedan jednostavan projekat čiji je cilj pre svega bolja organizacija i dobijanje dodatnog prostora za odlaganje. Nakon ovog koraka sam potpuno ispraznila i komodu, očistila je i tek tada sam zapravo mogla da sagledam koliko imam alata, ostataka boje i pribora i na koji način treba da ih organizujem. Sve sam posebno sortirala, tako da sam u jedan deo slagala posebno boje za zidove, u drugi deo boje za drvo, zatim razređivače i lepkove, purpene, organizovala četke, šmirgle, pribor za krečanje i sve ovo zatim vratila
ponovo na komodu i ove nove police. Za ceo ovaj projekat bilo mi je potrebno oko 6 sati. 3 sata sam potrošila na raskrčivanje prostora i pravljanje polica, a naredna 3 sata na kompletno sortiranje i organizaciju. Ovo je naravno dobra lekcija da nered nastane vrlo brzo, ali za njegovo uklanjanje treba ipak malo više vremena. U svakom slučaju ja sam zadovoljna današnjim rezultatom. Sve što koristim za svoje projekte sada je na jednom mestu, pregledno, lako dostupno i konačno mogu da se posvetim i ostatku radionice, ali i projektima koji već neko vreme čekaju na red. Nadam se da će vam ovaj video biti inspiracija da uradite svoj kutak u kući, radionici ili dvorištu. U susret proleću radujem se novim projektima koji dolaze i zato ne zaboravite da se prijavite na kanal kako ne biste propustili naredni video. Vidimo se uskoro, do tada pozdrav!